Pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi video na mom kanalu ACA TV. Evo ljudi, kao što možete da vidite gdje se nalazimo, šta je ovo, pruga, kao što možete da vidite. Tu je pruga, tu je neki put prolazio voz koji je prevozio, evo idemo na tamo. Tu je prolazio voz koji je nekada putovao za Resavicu. Ko zna gdje je Resavica? Tamo rudnik koji je prevozio ugalj. Ali više tu voz ne prolazi. Tako da sad slobodno možemo da se krećemo prugom. Kao što možete da vidite, ne prolazi voz već duži niz godina. Vidite, to se počelo da raste. Što kaže, sve to raslo, stene. Da, što kaže, idemo ljudi na jedno lepo mjesto da posjetimo. To već duže vreme planiramo, imamo želju da posjetimo jedno lepo mjesto. Što se kaže, tamo je bila neki put crkva, ali to je sad, mislim sad je porušeno, to je pre nekoliko godina srušena ta crkva. I mi tu sad idemo da položimo jednu ikonu koju je Ivan napravio. Ivan, pošto on bavi se izradom drveta, svega i svačega, možete da pogledate na njegovom kanalu. Nadam se da će to početi da snima. I on je napravio jednu ikonu i mi sad idemo tamo da tu ikonu položimo. Ikona je napravljena baš za tu crkvu, po tom nazivu, to tako. I tu ikonu smo našli, Ivan je napravio i sad idemo da položimo tu ikonu za tu crkvu, da se zna da je crkva tu bila, da ima ikonu, da položimo. Ja mislim da tamo već ima nekoliko ikone. Ima nešto kao da ljudi pale svijeće, ali mi smo htjeli da izradimo ikonu od drveta i da je mi odnesemo, da poklonimo, što se kaže, za crkvu. Da to bude nešto od nas, što kaže, od srca, što kaže, neki lep gest da napravimo, što se kaže, da uradimo nešto lepo i korisno i pametno. I sad idemo dalje polako niz prugu. Kao što možete vidjeti, Ivan je napred i ja idem za njim polako, ali sigurno niz prugu. Idemo lagano, ali sigurno putujemo. Ima nekih oko 2 km. Oko 2 km imamo da pješačimo do te crkve. Mislim, tamo više ne postoji crkva, ali ima temelj da je neki put bila tu crkva. Sve ćete da vidite u nastavku videa. Tako da lupite like i subscribe i zapratite kanal ACA TV. A ja idem dalje, nastavljam put polako. Imamo još dosta da pješačimo. Ali nailazimo na neku kuću. Sigurno da je bilo neko stajalište
Neka stanica sigurno je bila ovdje. Gdje je voz prolazio, ali to je sve raslo. To je baš uraslo, ne može nikako da se priđe. Htio sam da priđem malo iznutra, da vam pokažem, ali nije baš preporučljivo da se prilazi, pošto ne znam, sve to staro, urušeno. Evo tamo piše Tito. Pazite ljudi, taj pogled. Idemo naprijed, idemo dalje, polako ali sigurno. Idemo, nastavljamo dalje. Lepo vrijeme, naravno, iskoristimo vrijeme i nastavljamo dalje. Idemo u novu avanturu. Idemo polako ali sigurno. Dole je reka, kao što možete da vidite, da čujete. Evo i traktor neki prolazi, reka Resava, a mi idemo dalje. Evo jedan tunel. Zabranjen prolaz. Evo ljudi, naišli smo na tunel, posle malo duže pešačenja, ali mi nećemo kroz tunel, što je sigurno, mi idemo oko, mi idemo pored tunela. Ali unutra hladno ljudi, može da se osjeti kako hladan vetar ide od ovdje, ali baš je unutra mračno i ne bi da idemo unutra. Tu je vod prolazio, a mi nećemo unutra, nego mi idemo sa strane, tako da idemo dalje. Evo ljudi, bližimo se. Ali je toplo, baš je toplo ljudi. Lijepo vrijeme, mnogo dobro. Baš je toplo, zanimljivo, za šetnju, za uživanciju. Kaže ko voli. Evo pazi kako da ponekad cvijeće. Ima neko cvijeće, zanimljivo. Baš je lijepo za uživanje, za odmor, za nedeljni, što se kaže, za nedeljni odmor, što kaže, dođeš, da odmoriš vikendom, prava stvar za uživanje. Evo da vam pokažem. Tu je 100.
Tu je ljudi bilo neki put crkva, tu je sad samo to što je napravljeno i okolo je temelj. Vidite, i to je samo obeleženo da je bilo neki put crkva. Obeleženo je tu što je to stavljeno i mi smo donijeli ikonu da obeležimo sve to. I evo ga Ivča, Ivan. Ćao ljudi. Eto, zapratite ga. Ćao, čao. Kao što možete da vidite ljudi, tu je nekada bila crkva, vidite, tu se poznaje kao temelj i ovdje je napravljeno da se ostavlju, neko stavi novac, ikone su unutra kao što možete da vidite, ikone su unutra. Evo ljudi, donijeli smo ikonu za crkvu, Sveta Trojica, da je položimo tu gdje je nekada bila crkva, sada je samo temelj, da označimo, što se kaže da uredimo red kako to ide. Evo mi ćemo da je stavimo ovdje, tako, neka stoji tu, ima jedan papir, kao što možete da vidite, devojački vir, iskupi se narod na Veliku Gospojinu u poroti crkve Sveti Jovana Zlatoustog u klisuri Resave pod planinom, pastorak kad nenada banu Turci, handžarima poseku stare i nemoćne mlade, proteraju u roblje, devojke im se ne dadnu, nose sjure iz liticu i poskaču u reku, Turci pobesne, pobiju se od reda, crkvu porušiše, selo zapališe, ovo mesto i klisuri se naziva Zlatoust po crkvi, a mesto gdje je beše prozovu crkvene, a vir pod stenom u kome se utopiše devojke nazovu devojački vir. Eto ljudi, sad znate o čemu se radi, kao što možete da vidite. Tu piše, možete da pročitate šta se izdešavalo. Turci porušili crkvu, da znate o čemu se radi. To se da vratimo tu gdje je bilo. Kad neko sljedeći dođe, tako. Evo ljudi, avantura je gotova. Avantura gotova.
misija je ispunjena. Zbog čega smo došli, to smo ispunili. Posjetili smo crkvu, kao što smo rekli. Mislim, to je bila crkva, pa su je Turci davno, nekoliko godina, porušili. Što kaže, porušili crkvu. Dosta ljudi ubiveni. Devojke se neke dole u vir, što kaže, sad se zove devojački vir, tu su se devojke podavile. Nisu htjeli da se predaju Turcima. I tu je sad porušena crkva i mi smo donijeli ikonu da je obeležimo i eto, završili smo to, obeležili smo i to. Tu da je porušena ta crkvica, kao što možete da vidite temelj. I to je to. Evo da pokažemo još jedan put. Tu smo svećice zapalili dole, ikona položena od nas. Sad da zatvorimo to. Da zatvorimo. I to je to. Misija je ispunjena. Mi idemo dalje u nove pobjede. Što kaže, to je od nas što smo htjeli da uradimo, da ispunimo. To je naš poklon od nas poklon za crkvu. Kad uradiš neko lepo delo u životu, nešto lepo ti se vrati. Tako da, što više lepo delo uradite, dobro će da vam se vrati u životu. Tako eto, mi smo htjeli da dođemo, da označimo to, da ispunimo našu želju. Kaže da. I to je to. Evo još jedan pogled, čisto da pogledate. Pogled gdje se nalazi ta crkva. Dole je Sava. Tu je ta crkva. I mi idemo dalje. Polako se vraćamo. I idemo dalje. Idemo u nove pobjede. Da snimamo i dalje. A mi se vidimo, ljudi, u neki novi video. Naravno, u neku novu avanturu. Kupite like, subscribe, zapratite kanal, da pratite i dalje dešavanja i dalje neke avanture. I to je to. Vidimo se, ljudi, sve najbolje, veliki pozdrav.